لسر في مجاري مامستا نشاط زازا اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی جه آلمانیا به اوایک زندی دبه میوانی ما مامستا نشاط دمتا باش و سپاس جبو بشتربوناته اف سرجمیریا کو پید دست پیکریه ده دمه ده آرمان جیه چیه و بهتر دکه و خدمتا کیجان عالیه ده دەست پێ کە سڵاو و ڕێز بۆ سڵاو. هەمی تەماشاکانێن و حقیقت ندوێ باوەریە دەمە کەسێکی گۆ عاقل بێت یاژی دەرست بێت دکار بێ سەرژمێریکێ چێ بکێ دەبی وەختێک و ئیرۆ ڕۆژ ئەم تەڵزانن سووریات چاوات چێ ڕەوشێوە دەرباس بێ پرانین خەلکێ سووری وە گوتیل دەرفەنە و بتایبەت ملەتێمەی کورد ژماراوی ناکە هەری بهتر دەرکەتێ دەربەی وڵات بۆیژێت بێژم ئەف سەرژمێریە هەناکە ئەگەر بکە بێ خزمەتە کێدە تەنێ ناکە بێ خزمەتە ملەتی کورد مرۆ دکارێ بێژێ دەبێ دەرمێدە ئەف سەرژمێریە هەناکێت تەنێ دژمنێ ملەتی کورد ژێ مەسەڵە هەناکێ فێدەت بکەن دەربەی وێ ناکێشی دوێ باوەریەدەنە ئەف سەرژمێری هەن پرەنسیپێن وێ هەنا بۆ وێژی هەتا مرۆ کار بێت سەر ئاوا بکێ گەلک تشت بۆ بێ مەسەلەی دبێ پەیدا ببن یەکش وێ مەسەلەی هەناکێ سەرژمێری ئەو کەسایەتین گۆوەرن سەرژمێریە چێ بکەن دوێ دەست پێکێدا دەستهڵاتێکی ڕەوابێ ئەو دەستهڵاتە هەناکێ هەمی پێک هاتی وە گوتی هەندڕێوێ دەستهڵاتێدا هەبن ژ غەیرێ وێ ناکێ دەبێ ئەو کۆمیتە وەرێ دەست نیشانکردن کۆمیتەکە پسپۆر بێت دوێ مەسەلەی هەناکێدا دکار بێ بزان بێ چاوا بێ مەسەلە هەناکێژی بێ سەرژمێریە چێ بکەن استقرارێک سیاسی هەندڕێ سووریا گشتی دەچێت بێ خەلکێ بەک خەلکێوە گوتی دەرڤەگەرنە هەندڕێ وڵاتی خوا اف مسئله انا که دوید تحمیکا به این اعتبار بستینه اجدر بی بینا که یعنی او تشتین گو مبست به ایرو روش سرجمیری هگر مبست به او تو هر هل بجارتنه که او هل بجارتنه انا که سرچی بنگه ها چید بن او پرنسیپین بو اینا که چید بن و گوتی چابن بری بینا که تچو آلیت بو اینا که پیدا کرنه چی بنگهن یا سایی بو اینا که هنه اپیا همیجی گریداینه بیگ با لسر به مسئله هانا که جی مراد بجی او کسایتین گو ایرو روش سر به سرجمیری هانا چیکن بری و گوتی خب خواتا تفنگی حتنا گوتی دستلاتی ایرو روش هرمی مدد کن بویجی نابید لایانک سیاسی گو خواتا تفنگی خواه ایرو روش فرد کریل سر صحی او سرجمیریا چی بکی تنه مراد بجی او سرجمیریا هانا که خدمت و کسی گو او چی کرنا بله باشه مامستا جبلی اف خالن تا بحث کری سرجمیری در روشک شر کوته ده بردوام به چه دبه یان شرط و مرجن سرجمیری هنه دوی روش آرام به سقمگیری هبه اوله به ده ولاته که ده کو شرط ده بردوام به اف یک چه نابه بێگومان ئەوەیە توجاری وە گوتین وڵاتن گۆ شەر لێ پەیدەت بن خەلکێ وێ ناکێ پرانیان ئیرۆ ڕۆژ بەرەمڕۆ باش بزان بێ پرانیان خەلکێ سووری زێدەی 12 ملیۆن کەسایەتی ناوا سووری هەندڕێ سووریدا ئەوەیە دەربوونە بۆوەژی هەتا دکارە بێ سەرژمێریە هاناکێ چێ بکێت دەبێت ڕەوشێکێ پەیدا بکێ ئەو ڕەوشە هاناکێ استقرارێک ئەمنی هەبێ استقرارێک سیاسی هەبێ استقرارێک اقتصادی هەبێ بنگەهەکی یاسایی هەبێ هەتا توکەیناکێ کارە بێ بکێ لەفکردنەکە سیاسی عام هەبێت سویده بویجی افقط اشتهانا که ایر روز نپیدانه مجدر بی بنا که به حکومت کی رواها به او حکومت هانا که ممثل بیده ده هر کس کی هر لایانه کی سیاسی هر پیکاتی کی گو ایرو سویا دتکن نتنه وکی حکومت بری حکومتی بحث کو او سرجمیری گو چیت کرن تنه ارمان جاوینا که گو کردا رژه کردا ته ده کیم بکیو دا به جو گوتی کرته دنین اجدر بی بنا که برینها گلک پلان و دکودولا بو گوتیل سر ملت مدن روسیه ده چی بونه سر به مثلا سجمیریه دوی همش به مثلا هنا که رشیار بن انبا بلگین گو ای روش به برانبر نخندسته دجمنه خود گودات کار به صوبای مپی بشینه لسر به قصد بجم یعنی سر به خاله مامستا نشد خاله که گرینگه اف یک چاو دبه بلگه که فرمی به دست چه رژیم به چه اپوزیسیون سوریه به کو کرد لباجارین خوال روجاوی کردستان کم نتون رجای وان جا عربان جو پیکاتین دن کمتر وقتی گوتو توی سرجمیریه چید که افا من دست که دا گوت یک جی کمیته کی پسپور وقتی گوت چینه که سرجمیری اف خوشی رنگ کی دوی وری کرن سرجمیری
كلها اوكي عرب جانت بيجن بقشتي هيا وجزئي هيا بله بارچه جيجي هيا وقتی گو تو وره دوی روشا آورتا دا چه بکی دوی هر تشتی دبده برچه بخوا اف کسایتین در دوی وانا که حساب بکی پاش ویره تو وره دو تا یعنی بدو جهات کاری به ساجمریا چه بکی یا کمین توش دوی تبده دیار کرن جمارا گشتی اوه و جمارا گو ایرو هندور دا اوه لی اوه وقتی گو تهاتو تکرد بی وقتی تا صبای او جمارا گشتی گو درکت یا نتیجه روشا ایرو روش سوریا گشتی دوی چه صبای اف جمارا بتني أباقو إيرو روج سر عرضي مايا أفاد بي بلغاك تدمينين نسبك نسبة أو نسبة هناك مقاربة بك يجي مقارنة بك بالنسبين خلقين دين إيه بياني عرب بن سوريان بن كسايتين دين بن تفاناك برب شعب وقتي ديني برهب تو رجاية تقلكي كيندرت كبي فبالتالي وقتي قلت هاتي الصباي لفكرنك سياسي دوي وقتي دا تشيبو ايو خلقشتر ببيشي فايا دوه بلغك تچه كريه بري ام چه بكن تچه كريه بيگو من اف طرف بيگو خود بيني بسر كرداوا طرفكي چي كي صبايا ببيشي بيوا چه كريه اف بلغا هيا بات ناف دستي مده بويجن بيجون چه نابي لايانك سياسي بتناخوا رابي بيناكي بكي درو دفي روشا ايرو روش سوريا بگشتي تيوه چه و هري من كردي بتايبت تيوه درباست من ام دبيجن اف بلغا هناكي بلغك خطره بري ويجي انا PKK او ياجي PYD PKK عينيه هر دو كرسانه سويده بري ويجي خواستنا بيناكي بكن هر وها بري ويجي اگر ببيرا ما دي قوتنا سروكي PKK دا آبو وقتی قد بيجي 7 ايام مع آبو دي بيجي پرانين خلقي ما جي كردستان باكور هاتنا و پرانين وقتی كردين سوري نخلقي جهن اوایت كبيوه وقتی ده گرمرو گردانه که PVP اواجی وقتی پلانه بو خلقي قو ايرو روش دخوازن في بلغها بخن دستي ريجيمين قول دجديدي ملتين كرد كارتك بله باشه مامستا نشاد جه هفته مهوا پیدا دست به پروسه کریه هون وکو انا کسی و چی کریه هونه چی بکن جبو کو اف رگری ل پروسه کو تو بیجی گلکی مترسی داره و انجام نوی گلک مترسی داره و چی کریه هونه چی بکن قد بحقيقة تشتي قواري كرن بلكي انجمان اجتماعي كرد تاني بلكي يجب داقياني اف مصلحانا که شرمزاكي اللي اصبا ورم انجمان اجتماعي كرديد في خلق خواه هشيار بكش في مصلحانا كره و دجبالي كل في مصلحانا كي لپیشیا في پلانانا كي بسكن دكار في پلانانا كي راوستاندن بده دو دوی اگه افضل هزن مزن ايگو معني نب دست معني نب گوهرتنا گو سوریه چه بن معني نو گوتي بچاره سريا سياسي گو تنتر سوریه چه بن دوی ببلغه حميت اشتراطستی و کسابه بيجي ابايا براستي خدمتنا که تنه و گوتي خوستك و داخواز و گوتي دجمن ملت ما جي بجي دکن از دیسه جد بیجم اب مثلا انا که اگر یاجی مثلا هل بجارتنه بو تنی و گوتی گاوه که بازدان سر مثلا هل بجارتنه بری بیجی رژیم گلک هل بجارتن چه کرنه و صدینو تو نه بو خو گوتی دست نشان کرد اگر ما بست او بیش بو گوتی تنی شرعیت بو خبده نحو جهت في دست في سرجميريا انا كتشيب كي تاني هر وقتي هل بجارتنا كي تجي وكي رجيمه وقت جو نوتو نهش صار نوتو نه فاصله نوتو نهش صدي تاني بويجي اد بجم افيا حمي دكن دولاب خردك ودولاب خراب سر ملت مدبن ودبي امجي في مثلا هنا كره هشيار بنو ملت خوجي هشيار بكنج بو في مثلا هنا كي بله حقيقة جداري في مثلا هنا كي تشت هنجيش بوفي مثلا يعني اف موضوع هناك الجورتيق يا كرن جريد دن بدون مجاربه يجيب مثلا هل بجارتن جو تشي ببن زاد ما مستر برسك مد في دربري دبو برسك مد في دربري سر هل بجارتنان هون وكو انا كسب هل بجارتن كو بيدي بحث دكا هون بي معنينا هون بي بايوندي دارن هل وستوا تشيا و تشبل همبر اف هل بجارتن كو بيدي بحث دكا و انجام بده حقيقة قصدي بجم هل بجارتن شو خد الدنيا دا وقت جو هوش نبي في رنجة جو أنا سوريا تبى تشيل بروسيس ديمقراطية أو بروسيس أنا كي دفي بريفا هرلي أو بروسيس أنا كي جيب حاجتي هن تشتن هن برنسيبين سرقنا بوينا كي خطام رد كاربي في بروسيس أنا كي جيب كي يا كمين تشت بيلت كرنا كسياسي سار وبرهبي سوريا وقت الاستقرار كده درباس بها تتكاربي في بروسيس أنا كي دو دبي استقرارك أمني هبه دبي استقرارك اقتصادي هبه دبي استقرارك سياسي هبه وبنجهن ياساي هبه بوتو هري باهل بجارتني أنا كسوسي دبي أو كسايتين وقوتي إيرو روش إشراف السرواه البجارتنا بكن كسن بسبور بن
او براستی جواکا سیویل یا نبنتوی به نه ایرو روش او کسی کو تفنگ دستیویتا او را به وقتی هلبجارتنا چیکی بویجی حتی تکار به هلبجارتنا راست و درست چیکی اف مقاوماتها حميبة ويناك دبي پیدا ببن سر عرضي هتات كار به البجارتني اش در بي به هكتن ما بس بخوازه البجارتن چه بك دبن صحابه دستلاتا گو اير روش خابزوره پیدا كريا تي وگره نفس واه البجارتن گو رجيم چتفر صدي صداني نمونه کی بو بينم تا گرتي بيرامه پیدا جي پککی دعفرين دا اف البجارتن چيكرن ويش عقيدة حزب وحدة جماعة شيخ علي حليفة واهن سركب نندور عفرين دا حزب وحده يا شيخ علي دعفرين دا ام باش سان وقوتي جمارة كوي باش پیدا بو اگر ورن مقاربة كد نقبين اوي وپيدا دا بكن راست بلكي نواكي هب بنتيجة پیدا دا سلاطة ومعاشين خلقية دي لقوات كوي قرط هبو لتهبي ويجي يكش صبينا اني بمعنى حتى حليف خوي استراتيجي ايغو بيرا بنفسها خندق دا تيك دبي تاني تيوي واتي مروبي بيجي بو اف بارتي كسي قبول ناكي شركاتي قبول ناكي تاني خد بين دستلات نفس عقلية انزيمير ديكتاتورا وكي وقوتي نظام بحث ايروغو في مثلا انا ايروغو سوري بريبت برش نزيكي 40 سالي لسر بيجي بفي هشمندية هناكي تي نكار بي ولاطة آباكي او قاتشتين قما بصالا وقوتي دبردكارو خبات كرياش بينجو حفتا و هتام دكار بن بي ذهنيتها هناكي بگوهارتن بدن شورش سوري دا چي بوز بگوهارتن بي ذهنيتها هناكي دیسا ایرو پککی و شاخن بسروا ایکو هندور کورسان سوریه برای بدبن حز دکی دیسا ما وگرین نفسوی مربعین یکی گو مجدس بکری اد بجم اویا ش انجمن اجتماعی تی قستن گو خلق خو هشیار بکه و اگادار بکه ببیجی اویا دکو دولابن دبن اش در وی ویجی نقطه جدید دکن دخوازن آن ها ایروج عقد الاجتماعي تعديل بكن والسروي اساسي بنابي هل بجارتنا كي تشي بكن كيكو من قصد بجم او عقدا جو بحثت كن يعني او تشتي جو جفاكي تنظيم دكي بالنسبه ويرا او عقد دستوره کی وقتی گو تو چی بکش خوش یکش ناکو کین سرکه گو دنا مواد چی بون وقتی گو مدانستاندن رابینا هفدت کر وکین جمعان اجتماعی کردو پارتین پیره کی او لور هات سکنادن نتیجه نقبول کرنا و دگوتن اما ام في جوهرتنا هناك في عقد اجتماعي دا يجد في دستور هذا قبول ناكن ماجي قوت اف عقد هناك تشيبول سرك يعني وكي كراسكي الغوربجنا لايانكي سياسي السرويجي امجي ابن كارن قبول بكن تاني اب الغوربجنو بالا ويا تشتي قوتي خستن نا اف دا خوازو خستك ملتي ما نا اف بري خستنا جفاتي نبذي رنگيه فلسربي اساسي دري و جوهرتن بدي ويچ اخي دانستاندن هاتن راوستاندن نتيجه نقبول کرنا واناكي انها تی بیرامنشی گوتن اگه دیست خوازن وینا که بجم امریکانا مداخله کردنا ما وعده گوتن اگر ون وینا که تأجیل بکن و که انجمنان اجتماعی کرد ام سوز دادن دوی چرخیده ام کسین پسپور بواره آریکار بن جبوه مثلا هانا که چاره سر بکن ما گوتن تمام اگر ون بفرمی جبو ما بنویسین ون ببیجن ام حاضرن گو صبحی چو مشکلانین اللي بری هر نه البجارتنا دبی اف مثلا هانا که چاره سر ببی وی چرخی قبول نکرن آنها هاتنا ام وی عقده هانا که ام دگوهارنن یاجی ام نو دکن جبو ام هر نه بجارتنا باشه که کوتا چما هنگی قبول نتکر آن هذا دیسه هاتیه بتنا خواب سری خوا تدخوازه وی عقدهانا که بگوهارتن باشه ما مستا یعنی بوان کریاران دما کو گریبستا جواکی بتنا خوا برای ودبن و وکو دستوره که جارا کدن بردوام دکن هر وها سرجمیری دکن هر وها هلبجارتنان بیکو ام بیجن انا کسی عالین کردی اف چه جوارا دبیجن نخواستم کو يعني بريا دو سالان دانستاندن نافبرا و پاینکه ده دست فکر بون چه جوارا دبیجن كيكو اف تشتي تدكاري بيشي ايرو ريجيم چه قالبار خود ده ناخوازي و گوتي ويدا استلاتيا هانا که برده اگر به بیراما ايرو روش دو چند گر چه بونه لجنيوي حتى انها افقا گرين گول جنيوي چه بونه نكاري بون ذهنية رجيمي بگوهرنن جبو مسألة و گوتي دستلاتيا اف جي عيني تيوي واتا هناك انظمين ديكتاتور يا جي كسين گو گوتي السرفي هشمنديان نقبول کرنا طرفا چه بونه قد تجاري قبولنا كشركات يلسروي بنجهاجي تميجي أصلاً چيت كيش بو قوتي أفروسيا هناك نچي سري أم بو ويجي دبيجن خلق ما تميجي ما تخوازي دبيجن غرق خلوستا كردي ياجي وقوتي ساس کرنا مالا كردي شي ببي أمشي وينا كي دبيجن أم حز دكن جي قوت شي بالبيشيا دوستو دجمني ما خلوستا ما يكبي وخواستك ودا خوازي ما تسوريا بيشا روجي ديك بن لي في عقلية هناك ياجي بفا خواستك ودا خوازي وهارو ياجي بمشروعي ضوباوي بوشفارة طرح دكن ده هر وقت کی دوا کی کراسه کی جیت کن لخوت کن خود گوهرینن
اوه خدمت خلق و خاک امنا که جوا برادراتی قستن گو لخوا وگرن لی استوی ندوی و بخوری دمش بر ایگو او چه کرنه نه چه کرنه گو افتکار بن لخوا وگرن چه کرنه گو تنی فرصت تک ببین چه کرنه گوش بو گوتی نهل گو منطقه استقرار تدا چه بکرنه گو بخوازن تبلیغی که دوا هرمن گو لی پیدا دبن چه ببین ایرو روز دکامجن PKK شرکتی بکیره کریه یک جاره تنجی ببیجم بل لهر چهار پارچن کردستان ایگو خاصیه دبزوره تری و گوتی پارتی کش پارتین کردستان باکر لیل هر سه پارچن دی ایگو قبضوره لی پیدا کریه دکاری بو به لیگو استقرار دوی منطقه آنا که ده چه به نه بروفاجی بله. به نه که منطقه بر خرابی که ده و اواجی ده به دستک گو بخی عاداتك بخي دستي دجمن ما دغو ايريش السر هرم ما بك بوجن دجن PKK بحاجتي مراجعه اگر PKK تبعي من از بجم معنیه به گوهرتنی وکی و انزیمین دیکتاتوری گو وقتی و درباس بوا بویجی اد بجم پکه دکاره به بگی خویاجی پید دکاره به خوش پکه جدا بکش گو دکاره به حقیقت تشتکی دندوی کرسان سوی دا آوا بکه صبحی ملت ما توشی خرابی که مزون نبه هنگی اد بجم مرو دکار به گاوا کل پیش باوشی لی به وی عقلیه هانا که تن اعداد به دست پکه دا پیاده از باورناکم کردستان سوی امکار بن لفهاتنه که چه بکن از باورناکم امکار بن یک پروژه چه بکن بله. او پروژه هانا که بکوی خدمت خلق و خاک عمل گلک سپاس جبو برز نشد زازا اندام پلیدبریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس جبو بشتر بوناته